Mema obibia akwa aba sonko edeba attention TV so emo amudi share mu PSC na natil AK file di na ene masambeje mekunya kese no attention TV so a meba be ensem edi egu ho ede amam amusho subscribe channel mam na mo share videos na across all social media platform ni so efa emma mini mu odin ye na wo like page na tia se na comment ni so title comment we just drop a name emoji bia o pay bia na e ho si e bo adwumaden de bia me ka kire mu se ensem bi so wasem bia opese woni wiase nyina share o story and opese ye ba na ye ba interview e de show wiase aman nyina na number no ene dashboard so be pick sa na ye ka de bia no bidi na se de asema o kom no na de srede abatu enima ene menya tituru sofo pani awa kodawre ewo ensem mu amene ba betra se aba betwe enkomo e de afa ensem no ehu obi ebe ka se ne asembe ne he eye ababa awabi ena ne boy omunya enwale aseme wo ho ne se ne maame abrante ne maame empena twe na one ne ba ne twene so to the sense of be man cross oba ware oba maame ne se ompene but abai wana for so de ne hu akwakoguram me ne wo ka se yi no abai no kwa fa yafuru na wawo de amabem ba be man maame se chenchena ha wompene se no abai wa no onye dai ontina ho ana say onyai nti na menya apostle Donkor e wo fi ha mene no abetwetwe nkomo ni emu odin yi pa apostle Donkor mama ma kwa wadu attention TV so meje so uniaba na wapo mboko de nyame adum bia boko na nso we had adum ya ho ye ne apostle asema abeda apaso ene no yo me da se bebre da etiefo so as abayo ya same ode abe mu owirom kakra na makoye sofui se me de fanya me somo kwan so de ya ena edi kan pa de meka ne se mpena twe enye it is empena na abrante no ne twe de ya ene anka meka se onja mpena twe na ontena ho na abrante no enware no ena abrante ababa wa na maame so se ompene sa aware no so nde empena ochena there be abrante ne maame ne se on abrante ne maame mu so ompene ma ne baba ma no nware ababa wa no because ne ma bi a wo hu no ompe abrante no so abayo na ena ope otwema no one ne kura wo one na wo ba one na wo baba je se ne maame ye den kura abayo na obeware no ope no me kasa mo to afifie awale ya de a ne kwa awa enti onipa bia se wo kwa akware ya obi baka ho asem na ne wo ka ho asem na wone we hunu nti na wo ka ho asem eden na aba nti abemba yi maame se abayi we ni mpere ma wo nware no eye dan ya maame ne baja ne ba no nti maame ne nim ne we hunu se eye beye kura nka pani wo o ta se anka ne maame nya beyi ansa na ne ba ne benya nti se wo maame se sunsun mo no de ma hunu ni nti mentu sa na mo na fa mbuai papa mbrawa abrante se otie ne maame no twe no ofisa ababa wa no ho sebe nya ono kwa na oye oba waka wo wiase a se wanware na onye obibiem enware no na se chenchena o se ade bia obi sa chenchena maye no na bibi bone de akire this abrante no obetie ne maame pa de ene onja wanhwe ya da che sa fie na wokom no onya nkwa ade o ha bebre no pacha so wate ase nti onja ontwe no ho onka ntia abayo no so onko me maame so ompene me wale wa me do kwa he be ye ho ade ho ana me na eba me maame obeta me chima be ye ho ade no so ompene nti ho ana me kwa akofa no me kofa obi maame de ne ba be ye ho ade a mebu awale mra so mebu awale nti be ye no me da che ye ma ebe wo no bo se won so sa ade ne ba be di wo lechi nti ade bia wa wofo be ka che se ade we ye nye jai asise wo jai bible kwa se osutie wo hwe no eyesene aforebo nti ye ka na wo so ntia se wewu akwa ne na akwa na o ma wo no kra ye jenu akwala wo ayempana ba no nsire ni akwala ha no so nti sa wo so betena mu sa na chesa wo de wo ntumi nkoye oba no ho ade wo nti akwala bia mba wo ne bia no eye no me ba akwala bia mba wo ne bia eye no me ba esesa ba de ya so den de wo ye no ene ya me asam nko ya so den na oye nti ebeye yi a ontwe ne ho mfira ba awo so ma wo ba akwa nya hwe obetuma ade ne ba na abayo no nko wale obi a na wo forte ase na wo so kwa wale obi a wo so wo forte ase na montena na mo mamu bra
na enhye nyame ne ente saa de a ende me hu ne saa branche no ono anga sa option ho akọ Apostle Donkor Sabrante no share no akọ from pam show mo subscribe channel ma na mo share videos na across all the social media platform ne so enfa emami ni mu odin yie pa University Foundation number no na edaso no Apostle Eka no kan asem bi se eba no ehwo so na ya asem no Apostle se akwala na aba omuntem no first na be ma ne nsem ewo bi eduru ba bi na dwuma ebehwere no ma se dwuma oye na nyente se first no gay yi so ya na dwen so de akwala na blackmail be ma ne se bi wo ha wa ma we ne o mehwe no ene ese ayese be ma ne kura peso kwa fie kwa no kwaji akwala kwa de ba fie because o sa akwala so ni kan ho omo person ombema ehu ekwange se akwala sa akwala no mdi akwala na si mfimfini na busuafo nso de oba na busuafo de kompe boy na sempa cause boy ni gina ho se be ma ni etintin atenten kala be oye osi pipa nti chese omunye no munye duru hwan so makom kasa te ni oba no de be no muka I so boy fantifo omo fantifo eni ona oba wa se obo nti so mo ni je hu be ma no hu yie pa nti se akwasa akwala na ba da mfimfini a omo pese be ma ne kurampo ebe de be bu ho ba hwe akola nti se oba ne di akire bi no de be ma akola na ba omo ne be tene fi ka no e de be no de ne nti se akola ne dantem nti osofo se sei be ma ne ho no oba ne dey wa hu se asam na abayo benefo se berebra ma kamane so ma nti no o ma me ka se abai we mempe no nti jai no ne so jai anka akola ikura wa mepiem na kofa asam aba but the maka cha brante ne se Ghana ha na ye wona mra wa ha ndi woni obi wo na se o ma me pese obekọ ho ana oba na wo fo pese obeba wa emra wo fa court e wo years bi akola edu a eja na wo je wa de e enye o ma me asem ye o papa asem sa pepe ndi ono opa on fa asem no court o de court na sa before ndu 7 years e baka cha nse on hwe akola no o ma na didi sika bibia anton talent no so school o ma ne nko edu bra se o ka fa na ba sa bra no abrante ne wanyini ebi kwa wetu afro o ma me nche se si e bo hwa abrante ne ebi one na wo fo na ti o omo wo mu fie ye na se wako hide down baby na ono ato a nka na bra bo ne ma me ntumi nhwemu sa nti o de kokota na menyi ni se sabrante no kwotena baby a sa ade we ye be koso akwara ne betumi aba aga ne betumi aba ho ba aware no na wo fo na empene so ba ne ba ne de eyo no an ba se oba na wo fo se o mo mpene a on fa kokot so o mo pene so a on kofa na ade na on hwe ne ba watase na bibia anya fan Apostle Donkor nyame nhura ba show fawla so ese tu edwa wo bia obechia no ne ba bia wa sorry so ma menchia na akware ata fete o ma hene makonta na mamu so menchia na ademu kurom o ma hene na menchia me yere oba Paul Rose ane memba nyina menchia o nyina menchia Hands of God Prayer Ministry asafomba nyina titiri o sofo William menchia no me no ma betumi dia hwe me chiri kwan 055 88 33 069 055 88 33 069 o friend baby a majoso eja yedase me sha wonso pa mo sha woni ene de way part 1 ena yede ebrem part 2 ewo ho story we de ne ye domu esu because story ni bebre ewo akira ede but na part 2 ede part 2 beba if part 2 ni yentimi enwe san part 3 esan ebetoa musu because there's a lot in this story and sem bia so pie free akira me san ene eye Apostle Donkor ebeji ekunya ewo fie ha bi na me na san so pese ensemu na yehu ni asem no ede compam show subscribe to the channel for me na mo share videos na across all the social media platform ni so enfa emami ni mu de na me ambedi jumedi ho Shameni media ene na natili Tvgh file makram da sene esambe share attention TV so